dui pe mahalo kumo si ilo e pe kainga o ku amanaki ke whakahoko ko ia ai Polokalama press conference a Palemia pe me ka minister i Tonga fika oki ko ia pe me tuunga ku ia e tau kau whalau ko ia na nau whalau pe me nusilani ki Tonga i he wakapuna ko ia o wikeni ai ke wakapuna ko ia e whalau ia pe me Christchurch pe mo motu saute ko nusilani ki Tonga pe kau whalau ko ia pe kau Tonga ka toa pe mahalo tok lahi taha ki nau tolu pe okay ai ongongo pe me Tonga o mai o nau pehe ko ni ihi ko ni o ku iai ai tahai o nau whama mahalo pe na aku ne mau ai COVID-19 ka paurewa o ku iai e ka mooni hano sivi taha ko se pe tau me sivi Tonga ka pau ka mooni eni pe ko tui ko fofo taimia ke a uai ai mahaki ko ni ka COVID-19 ki Tonga Eiki Benea o kia i pe ikai na tau o smahino pe ke te tau tolu. Ko malo nga fu time lahi ko ni na ikai ke a uai ai mahaki ko ni ki Tonga. Ka i ai pe time ea o kia. Pe ko tui ko fu time lahi e ko hangai ko omai. Pe ko hangai pureanga ko ni pa mo Palemia pa mo pureanga ko ni o teu. Ka inga i Tonga ke na o mateu. Ko nga i ai pe time ea o atu ai COVID-19 pe me muri. O hangai ko ia ko whai hano fongi i he ahoni. Ka ke. Ko hono mo oni o e whakamatala ko ni, te tau toki whanongo ki ai, i ha kamata ai tau press conference ko pe me i Tonga. Pakan uhinga i as mai i he whewhini, ko inga ke o atu. Ko whamalo heni ki he letio ko ia, pe mo e live stream ko ia, ai Broadcom 87.5 Catalina, ko inga lava ke huka ki ai, ai Polokalama ko ni, ke lava ke tau mamata atuai pe me heni, ki mo tolu ko mo iloto ni pe mo hai family te lau ki tau mamata tuai ki he conference ko ni ai Palemia ba mo kabineti pe mo ka minister ko ia pe he foki ka fai ngongo i Tonga ki tau lava ma uai hanga tonu ko ha me koko ki Tonga i he taimi ko ni o ku fai ai hana talanoa i CV ko ni ko tu mo si wakai fo pe ki tau social media ko lahi ngahi me ko tu faki holo ai ko tu faki holo ngahi tohi ahai mo hai Wai ni ko na o sfetu taki mai ke te au ki heni o omi ngahi whamu oni ko ngā pehe ko o siai ni ihi tonu pe i whare mahaki ko na omi ai ngahi whamatala whalala anga ko ni kage ke tau close le waki Tonga ke tau wakai ki ai ko hai tuunga o kuiai. O e tene whakahoko atu e tau Polokalama i e whiawhio e ahoni. Pea mo moi awhi mai pe ai. Ko lea pega te mo tolu koe ni o mo tohi mai. Mo tohi mai o te halo mai ka mau tolu i tonga ni. Tō lahi taha mo i to apureanga. Pea ai me pe u tohi lelei. O watu e ai mai e u ita ia mo. Mea koe tai mea koe ni koe ki toi whaha ita. Ai me pe u tohi ofa mai ka mau tolu. He mau ofa at mo mau tolu ka mau tolu i molina. Bea pe tau whanki himi tā to pe ka mo tolu ke mo mea mai pe ki ai. Bea koe tale ki tae ne potu ngau e mo ui. Ko toke tā siale a kau ola. O ko i heni mea heni bea mo e minister ko ia o mei te ki. Ko pastei ko hinga foki ko e mei te ki. Ko ia kune hanga o whataki ai whatongia bea mo i ngā aue. Ai komiti pe ko task force ma kehe ke COVID tahiwa. Taimi pe ko na kamata ai mafola ai COVID tahiwa ai mamani na e hangalewa e Palemia mo le ka minister o fotu o ai komiti ma kehe pe ko e minister me teki ko paste na ne se ai ko nga ko e pot nga fo ko ni ok famal malwai ai ngai fatongia ko e ki atakai ko ngai fatongia ki he fetutaki tata pe fetutaki telefoni ko internet ko letio ko Facebook ko ngai mea ko ia pe ako to ia pe mo e malu e pot nga ko ni Io e minister ka maafogentale kita ko ia pe CEO ko Paula Mau ai fatongia ko ia pe ko eleva mo ka o CEO ko o ngai pot ngai ke hange ko toke ta fot fesi ia hi me he pot ngai ia ai mia ko tale kita ko po CEO pot ngai mo ui ko toke ta se ale ka ola
ko lawe o ko kau ki ai mo kana tolu me he ko potunga o tau maloi fonua ene afio ai pilikatia ka ko ia foku to e komisiona polisi pe a igno pele fiela kepa ka o ma a foki a kana tolu me he ngahi va anga ue ke ka ku tau fia pe e tau au sia mai e ahoni ke ha me ai frau fofo ko me ape o ko fai ai tokanga ia ko hiko tau tolu ko mato tu amola lahiange ke tau fai tu ndele tokanga ile fa na we te ke na si ho malu ina tolu ia e ko tau ila pe fa na ko tame alo eva ke tame alo eva ke i ngai tai me ko sai ko tai minia fika ke na no fma na tolu ia o to eva takai holo ka aleva ko malonange aloa ko ni ko te ke whakamatala atu he whiawhia ahoni. Ko mo tolu ko nei no sila mo Australia mga whanua ko ia ko moa mo toke pahia he tau lockdown ni. Ko ni foko mau tolu wange ko ha mau seo whaiwa tu pe ngai mea koko hena. Mahala ko ntok mo one ne mea ko ia. Nei pe whatanoa ke taha kau ik minister pe ngali nai wha lockdown ni atonga ni pe ik minister. O ko te ke fu whakapapau ia. He koe mea ko whae fia ka pau kwa ha keisi e taha pe ua. O ko ihe wheitu kolontini pe ia. Te ke hau ia ki tua ki he community. Toko kehe o ka pau e hilianga ngahi aho. Mi hono tautou wakai mo sivi koe ni a kau ngau e kehe. Na anau ihe malai wakapuna. Kau i kai ke nau kolontini ki nau tolu. Pea pehelewa he potungai mo ui ko pau peke fusi au ai mea ko toa ko hinga ke malu ko he whehu i lewa o ko sea whaunga ngāwe ai pole anga o si mawe ngai whaunga ngāwe a ko ia o si mawe ngai whaunga ngāwe ia ai pole anga ek Palemia mo e kabineti ka maafo ki ek minister ko i potungai mo ui mo e tale kita mo e kau ngāwe ko toa ka koe mea koe nei whaia koe whenga koe ke huhu malu ia tonga ni he unau whaafua koe toko taha ko toa pe e poke pe ave ki e wheitu o kone o kui ai ai ko os teu i koe ka teki nau tolu na te riana nau poke e whie mao e kau ngāwe ia toko hongo fulu ke nau ngāwe ke patau wha utange ka pau e toi o kau toki tae mo kau nesi o no foai pe e pau fo ke nau whitongi mai mo ha ni i ke ai ko tau whitongia ko ia ka toa e ka kai ko ia te nau kolontine o sange ko kau toki tāma kau nesi e toko uofuru tūpu ia pako haere vai e toe ngā mai ke si toka ngā isi kau maha ki ke he koi vai ola pako uhinga e mea ko nei whai e koi tau kore e kui kai ke lava ia e he tu unga o e toko lahi koi e tau kau nesi mo e tau kau toki tā ke ne whataki eni ko kutala noi ne aku he toko taha e whena ka pai toko wha, toko nima, toko lahi ange. O ke lava e he toko lahi, o si e tau kau ngā ue he mo ui. Pe o ke lava e capacity, tala noa ko ia. Kene hanga o wha lute e ngahi mea koe ni. Koe whehu i koe halewa e mea lava e tonga. Koe mea lava e tonga koe huhu malu i. Nā tau iloko tā pēna e ngahi whaito'o. Na whi mao e ke whakafoki e koe ngā kua wawe ni expire ana. Pea whi mao ia, ti tangi ma Vietnam, nau whi mao ha huhu maloi pana e awea te ki ai. Koe mea ia koe nā tau au ki ai, pa whehu i mai lewa. Aia ko osi lewa tonga ia, he huhu maloi te ki ai. Nei whiu whenga, ke whakalaka ke pese te whanoa. Ofa pe e hoko ai ahoni ke tau wako ai Tonga. Pau ke atunga ne tau whanonga ngana pe tau lockdown ia mo muri na tu mari. Ko tau toli Tonga ni whinga koe ke si popohi e whanki ngā we mo e whanki whatongia. Toi hoko mai mo toi otu lockdown tua whihaia. Tau ilo pe ngai mea koe hoko ki ai. Teu mo si sivi e tau whanau. Ka paulewa pe he, si ua sia nau ako. Koe ngahi mea ke pe, o ku tau tokanga koe ki ai.
Mahalo pe ko ngai mo medisi pe me heni ko kamata ai toko mai e whamatala koe ni. Pea hange koe mea ni ulawi ke ane nai ange koe ngo pesi Facebook ai nai ua. Ko whamalo at ka tik mo tolu mo tohi mai ai. Mau fie mau wakai hifok mo honga ia whangi whatongia mau whai atu. Ka koe kore atu pe ke mo tohi lelei mai pe mo tohi ofa mai pe. Loro tonga taim pe heni. Ko hai mea ko te tau mawai, tau wha uta, tau ngau i whakata, pa tau tuu whakata ha. I e toko ni mai ai o tua ka te tau tolu. Kai ke tau to e lau kafo, tau lau toko ni pe mo lau lava pe. Mo e kole pe ke o tua ka ne si whai toko nia ke tau tolu ko toa pe. Ko mou tolu koe na mo ke whawawā vea tu koe na ki he whalmak vai o la ke hu malui. Mo tokanga pe ko mo whanonga he alana whai ka hok ha accident. Ko sio peke fo I text eno ko mai me vaiola tala mai to ko natlina ke kau ke kakai o te nau fu lele vave kana ha pe kon ko ma tolen fal mak vaiola ne ngo pena si fa ko le te ko hili ka ko ya honi kai peke ya ha fo ia tai lele pe to ta ko to pe ke nau lava mai pe hu malui ko weekend fo ke nia ko fia falai teni ko pompon ko to naki ma lolo lele pe family I api ma lolo lele mo fa nau to naki sa pate mo tau fra ngongo pe ki he potonga we mo ui mo e pole anga pe ko hanai ai me ate tau hoko atu ki ai ko mo tolo ko na ba mo u programa le tio I muri o famai o se atu e le tio fa ta pe mo Facebook pa ko mo tolo ko ni o mo vakai mai Facebook mo to se atu ke lahi ke te vakai mai mo ani ke e ko e fama fola fa ke internet o kwa o atu ke feito pe maman o ko tau inasiai pe I he taimi tatau pe foki o ku iai mai ngahi o ngongo make ka te mautuk hanga o tuku atu I kai ke ngatai ko time foki nia campaign ko ki e whalele au Tonga ko wakai whau iau te ko taha ko eke mai atama e toloi nai e whiri whalearea mantu ko whiri whalearea toko whai au tawalo novema ko o katau papenia e whai pe whiri whalearea e au teke ke wawea pakapai wha lockdown I kai te o wahau I ke ua nai e anga I whakau te upe tau o campaigning mai me tō tahe koe nau toi o mai mene whiwhihu I koe niu tala mai whewhe ngai Polokalama campaigning o ku kei hoko atu peia mantu o kulele pe le tio mo I Facebook kai peke tuha mea kulele hoko peia koe ki kau ngā ue peia koe ni koe ai walfit point ni ma ko mea mau whiwhia mau tolu he ko Oscar toa mau tolu he huhu malui ko iai ka pau mo manawasi mo tolu na ke lavat e tau retio mo tau Facebook kai os mau mari osi mau mari tu unga ko ia ko nga ke mau hanga mato fa papau ka ia lockdown mau lava mato nga ue pe ma feitu ko nga ko os malui ko iai ka nga ue pe mau mari manga hi tafa ake ko ia tu ke ka ba wa to ko wa te ke ho malui ia pe ta hai te nga ia fa ho ka te u Polokalama ko ia ia manga hinga au ko ia ko ahoni ko ahoeni o ku tu te ringa mai ai Tonga ko toa I ngahi maunga tala ko ia o Tonga ni ngahi le tiu manga Polokalama Facebook pe ko lawe I fu pe au ke to lai ko ni o mo tu o mo mamata mai I o pe si Facebook ko ia ai faleni o ku to ko lai ai o mo toka mai ki Tonga ni pa ko tu be va mai fa ho ko mea he ku kai ki tau ki mau hanga hi whakamatala ki tau hanga whakahoko Marianne ko hai anga o wakai atu koe ki tua ki he wholonga holo koe fuukiu o ni loloa kon whakahoko mai Marianne kupu koe fuukiu loloa I he hala mai no ko o si ai toko lahi aku nau lavat nau tolu ke whale koloa ko ia ka pau mo whanonga mai he le te o mai Facebook mo tolu koe nuk lavat ke u whale koloa o ai ke mo fetuli ki ai mo whanonga lele I pe paka pau mo wa tu wa ha u me aku toi si
to mai pe a foi taha ia mo foi ua pe kai tuku atu hatoe ngai ke si ina si e kakai ke mana tui ko e tam no fo mama o i Tonga ni mo to i kai ke lahe uwa kai hau ka pau tawa o atu ko kof kure ka pe hongo fulu to mai pe taha tuku te hiva ia ke hau ha family hiva na o amna to lia moia pe ange ko ngahi nam nau ai pe o whakatau ko ni koe o ko wala fi ma ai pe whakatau ke a hoi tolu pe a hoi wha ko ni ka hoko mai ka koe ni ko wakai fo ke ngai whale koloa me a koe whonu koe mea ko tau fie fia ai ko hinga he hoko me ngai mea pe nia o lato pe ngai fie ma ui ka awa eke tau o ke o whale koloa hanko ngai fie tu i mori ko inga he neongo i tau whetuli atu kai mau ko toa pe ngai wha a mo ia ko i hongo pe ia o ko o mai he Tonga ko ni whakamatala ko ni ka kutuku mai he ni ihi me ngai whale koloa o te mamatai fo pe ki ai si e nau tuu o whai e nau whanki i whakatau hange ko ngai mea te whitoki api ko i suka ko i mahua ko i kureka mapaku ko e mailo peka pau na mo mui lelei he ngahi Polokalama ko ni koe ai pot ngau e ngowe o wha tokanga mai ai a lusteane tauwha mok nau tomi pot ngau ngowe pia omi he tātarai whare koe ai Polokalama maalahi koe pot ngau e mo ui peke ke ngata ai hange koe mantu e tau Polokalama lau kau whale lava mo Tonga Health na tau lele mai ai na mautala noa atu ai koe taimeni o tō koe Vestapolo he koe ngai Polokalama koe ia na e makatu unga hona whakahoko koe ni ko wakai atu koe ngahi atanu o mai koe fu kiu loa i he feitu o whai anga huhu malu i koe ni koe i vaiola whonu mai ai e kakai whamalo atu mo atek mo tolu si o mo tari ui o whai he pot ngai mo ui kai ofa peke hoko pe he ato ai pe ke kakato ato ngani he mo ilo ka pau e kakato ato ngani e hu malui hu mai maa kia ki to ngani ki ki tau hata to ki ai ka hinga lahi koe toka ngai pule anga ko hi ko se tau whanau nau si ke ia koe ngai lau tohi pule anga nau ki si ke ia koe Tonga Side School nau si ke ia koe ngai kolisi ma ngai ako maalunga nau si ke ia koe ngai Polokalama ako maalunga ko nau kahau oku iho tau au finima ka pau oku tau whakaamu ke hoko atu si e nau mo ui mo e nau whainga ko whai mo nau kahau ko tau tolu te tau hanga malu i ke nau tolu iai mai whanau ko nau oshula tori a ngā aue e ngahi potu ngawe a e pule anga o ke uke ai pe e tau toko ni koe a tau tolu he ko mahu inga au pito tonga e tau whai tu uni lelei o tau whalala ke ngawe o whai he pule anga o tau whalala ke ngawe o whai he potu ngawe mo ui ko hinga o tau whalala ke ai he o tau whalala ke o tua he kai tuko he o tua ki tau tue noa. He kai hanga he pule anga o mai hame a kovi ke ue sia e tau mo ui. Whainga taa pe tau ngawe ngai taim lahi. Whainga taa pe koi ngā pe kok tau tolu pe mo tau ngai loto. Si ngawe mo loto o whai he kau tak lotu tau whawheta ia. Ka koi anga ia mo ui aku tau whauai. Ia taimi o tau tui ki ngahi mea. Te taimi o klahianga e tau mamai ki ngahi mea. Ka te whewhe o tau ki tangata pe. Ka koe mea pe o tau lotua ki otua. Kene kei ofa mo toko ni mai. Pea koe ni kou wakai atu koe Eiki Palemia en. Koe ne mea mai. Whai whekau toke tā pōhiwa te o ne toa. Ngahi aho pe ni ko ngahi aho e whainga tā tau te whito. Ke ngahi tu unga pehe he koia o ku tau whakaungo ke koe hai mea. Ko kore ke tau kamata? Ko mai, he tala mai. Tō mua whatap ke o tōa mawhimawhi o ne awhia e tau loto nga.
Whatapu ki Lord Philakep, Mavahe Eiki. Whatapu atu ki tangata Eiki Palemia, whaiwhekau toke tāpo hiwa tu ane toa. Whatapu heni ki Eiki Minister Meiteki, Honorable Boss Day, ka mai Minister mo ui, Dr. Maria Whaamango, tu Bloto, pe atu whatapu ki Tarekita mo ui, CEO potunga mo ui, Dr. Siare Akauola. Te tau kamata aki ae lotu, pe te u whawhi i a Siare Akauola, kene kamata e uau e whiawhini, pe a ka hiri ia, te tok whawhi i rewa e Eiki Palemia, kene kamata press conference e whiawhini. Malo. Tau lotu. Toa maf mau tamai whaewani a Fiona. Mau whawhetai mau pe, mau whamalo, ke a Fiona ho tau hi mau tolu. Ngahi hala ke mau au se a ho whawhof koeni. Mau whawhetai koe la koe whiele e na Fio. Amaha e tahini koe ni ma whare o ha moheof. Mau whawhetai ko whalau maali o Eiki Palemia. Mau i hen mo lot whiela kepa, mo o Eiki whanua. Mau whawhetai whoki Eiki o kui heni mo e ho Eiki Minister. Mei te ki ka mai Minister mo ui. Me kau whai o ngongo ko toa e whanua. Ko e whai pe whatongia. E maamani a Fiona. Ko ha e mau ngahi mea au lava. Ke mau whai pe ko whalanglangi a Fiona. Ko ha e mau talatala noa e whai he a honi. Mau kore pe o lau maari e maanioni. E whai ha mau tataki. Tataki ka kai whanuani. Ke mahi no kai ki aha mea e whai ngataa. Pe kai hae ngahi mea au mawhitau laki mo ia. Pe koe kakai ena e tukilangi. Pe a Fiona ke whai ho mau tāpu e kina. Amana ke whai e talatala noa mo e kau whai angongo e ahoni. Mau hanga ke pe ke a Fiona ke whai ho mau tataki mo mau whakapotoi. Pe a ke fua e koe mau ngahi kaulenga keke ka mau tolo hono mama. Koe mau lotu ia he huafa si sukalais mau whamoi. Amen. Whamalo ka siare hono rawle rei tau lot kamata e hauau he whiawhini. I he hauani te whawhi i rewa e tangata Eiki Palemia kene whahau ko atu e press conference. Pea ka ausia pe ata rewa ke whaima ngai whehui. Malo. Wada pegi a whia tō maf i tau Tonga. Tapu me hatoka whanua. Tama tui ko kingi tupo one. Tapu me taini kuina nas pau. Whare ha me hofu. Tapu me sea whare area. Me hoiki no pere whanua. Tapu me hoiki minister kabineti. Ma tapu ati ke kau taklotu. Wa whakalunga Tonga. Tapu ke tangatai whanua. Mea mo e whiwhinei whanua o Tonga. Mo mea mai he ope mei murina. E behe ke he tonga ki tonga Eikini. Funga whanua. Foi one one. Ma wau lahi. Tāki mo e a kā. Mo e waikoni utohua. Ka tāki ho mo semaniti Palemia. Ke whakahoko atu e whanonongo. Mawinga koe. Me ko whamalo atu kau whai ngongo mo rao mai i e whiawhini. I ahoni, ahu ahiwa o katopa, wanoa ua taha. Ko whakapapau i me potungai mo ui, ko au mai e wailasi o e COVID-19 i tongani. Ko e tokotaha koia nā ne kau, ko tokotaha koia nā ne kau, e kau whorau mai, he wakapuna, ea Nusila me Christchurch, Nusila, a Pulelulu, o Wikeni, a Wafit, o Katopa, wanoa wataha. E kau pases kotoa e toko wangi au tānima, na nau whorau mai he waka, kotoa mi he motsaute. Tau ki nau tōre ho tere tanoa, pia mo makeke. Ka koe tō tā koe ni, o kune lolo Tonga i he hotere tanoa.
na whakakato aho nau sivi COVID-19 i aho hono ua o nau tūta mai. Aia ko anea fia a tōpule ruru. O whatatau ke tūtūni a kolentini. I ahoni na mawai ai ola o nau urak sivi COVID-19. Pe whawapau iai ko iai ai tokotaha o kau pāsese ko positivi ene sivi pe kune mao ai vailasi. O lotonga i he tūnga whawhi maare pe kai ha whakailonga o COVID-19 o asi me tōtā koeni. Ko mateo pe ai potunga ai mo ui i ono tonganga i kina ai tōtahani pe pehe ke toenga o kau wholau o kau ngau e laine mua o nau fua e whatongia i ono tōkangai o tauhi e malu he kolontini. Ko mateo foki mo e komiti pure whakawhanua i ana tokanga i kina o e COVID-19 mo e ngai kupe kau aki. Ki ngai whakataha o whai ai nau tūko i ngata i whakapapaui ai malu ai whanua whakarufua. I taimine ufu mātua ki mahu inga aho mo tokoni mo i talango fua ki ngai tūtūni e tuku atu me pure anga ki hoko atu e ngā ue, ki tūnga, fo au koini ko tawa o kia i ahoni. Au whi mau pē, ki oa te tau hoha, moiri fia. Ka tau ngai whakataha, o poupou, ki ngāhi ngā ue, me ngai tūtūni, e tuku mai. Te mau whai ho maurerei taha, ki tuku atu, hoko, e ngai whakamatā tu tonu, mo whalalaanga, pe kawaki, mo ngā koe ni. O kore atu e motoani, ka te motoro, a kakai e whanua. E oa te mo tufake atu, he ngai whakamatala, o kai ke te tonu, pe mo oni, o wesia i ai whalala, mo e pōpō mai ai kakai, i ngai maui ngani. O kore ai pe ho moulotu, mo e hufia, o Tonga, i e taimi whaingatani. Pe ke mana tua foka si kau laine mua, pe pehe i kau whalau no katoa, o mona ngai whamiri. Ko oti whakahoko ke nea whio, ai mea kua hoko. Pe kono whina ngalo, ke mau tokanga ange, mihe pureanga, i whakamalohi, ke huhu ai kakai, au alu ke ngai wheitu tokolahi. Pe wheitu whakapureanga. Kua pau ke whakapau i, kua huhu, pe toki ata ke alu ki ai. Pea koe whakataputapu i oi whi alu aki, he po uri, ke te whakamalohi iang, e kua i tongani ai coronavirus COVID-19. Pea ke tau tokanga fo ke whakahinohino, ai kau professionale, mo kau tau ke tae potungai moui. Nā te keo se whakataa kabineti, pia kua tūtūni, iai mahalo, i he mōni te, e toi atoi ha tūtūni pau. Pe e whai haloka tauni, whakawhanua, ki ka au. Kai ahoni ki he mōni te, o koreat, ki kakai o whanua, e whai ho mō teu, nā whai haloka tauni. Ko uhinga, o tolo iai ki he mōni te mō toki eke mai, e kau professionale, me kau teknikare koe ni o mau, nau mea atu heni. Koreatu ke kakai, o te kai ke huhu, ke mo aru ke ngahi senta o huhu a bongpong. Ka ngai whakaiki, ke mo toki whihui mai, ki e kau professionale koe ni, ke nau whakamaala alatu. O ko tua o whātu. Malo pitu. Malo.
Maloke i Palemia he lawa lei o e whamatala ki he hokokoia ki he COVID-19 o e ata ko ni a whaingamali ki a motolu ko ata ko ane whehui. Sone? Ki whehui pe nia ke whelala me tau kamata anga ki whehui tataki pe. Nē hanga whewhea no screen na kai ke iroi i nukusila pe o mai nei pai whaangata hame pe to o wangia tani ma whaheka. Nē a whonga o kuna whaheka mai o pau ke tau kakai o huhutu o onga ti ata ene. E whaheka mai koe hai whonga na tau tari ati kakai. O tau tokia koe ma koe whoiola koe ni aho ni. Koe ki whe mawe na whonga na o mai ati kakai. Malo. Malo pito e whehui. Koe tau tutoni whaka ki tau tolo ai au ku whete komit whawhanua. Ai au se ai e ki Minister Moui mo e Minister Meiteki. O pau ke sivi, e toko tako tau peha o ki tongani. Sivi COVID tahiwa, mahino o ku negativi. E whoi aho e tolo, koe hoa fitua ki mua peha o wakapuna. Ai koe toko tahe koe nina o sivi pe he monite. Sivi pe ia pena o mai pe mo, kato e wola koe ni ko mai ka mautolo. Ai mau sio pe madoke pa na to fa moni pe ane afi na negative pe ha sivi no sila ai ko fangi ai ko mahino ko to ta ko nia na sivi e foi time o ku te ke asmai bailasi ki ono to ai ko hinga ya ku fa pe ai ka foko pe me pe Kata ko mo ko o se ai ta o mana ta to e hoko ongoing e foi siria ko ni to que foi o que sia o se arrebalo para o fundo para o aski tu ai ta o mana ko o si pe foi ta go ni ai ko o hinga ko kia na ta o mai pe me na fe tu ko te community transmission ai ke ma fola ai COVID e community ko foi puna mai ko ni na puna mai na to te ke tau ila da tol ko ha ma fola ai COVID tahiwa i Christchurch. Ne tokia o mai news ia ko ia ko sto e pakapuna ia hen. Ai ko sifo mai ka pasi se tongani. Ko tokia o mai news ko ma foi toko ua a Christchurch ko ma me community pa ko ke ilo pa na ma me fe. Ai ka tau pepe ko foi ngongo to mui ne o mai ka tau tolu kana tau amanak pe foki o ki he ko Christchurch me mo saute na i alert level 2. Ai ko ngai feito o ia na e kai ha community transmission kai ha mafola ma ki ia e community o me silawa e wiki la wiki ia kai ko na nunga ia foi que isso ko tolo se wi ko feito na no foi accommodation mai no hotel lawa o que fa tu tamba ko lawa tara ko coronavirus e ko delta variant vai na mahal ko au na fili ai ko stara taimini ko aspect ko mitahi vai au tau assume ko telta e to fai no papa ya na me amui au tau ngau e peke ai mo e fakau ko telta lava peke te ya ko watu ke fefe na no fo ana ya ka ke mura ni mu ya matu ye me ya ko ni o fe la me me fitu ko distance pa mama ta no fo ke maruni e kula ma trace ya de fitu na fo wai de una moto ta ape ko ai ko ku fai Palemia ke fa Mavahe ia me tano ke to feito to malon ai fai ke nga o ke ka COVID ka tano ai o ka ke ngofua ke fetaula ke ta ha hango pases au ke to ta ka ngawe o ku ka pe ke ngofua ke fa fetaula pe ba ko nga pe ko fai nga natula ko ia e Palemia da Palemia che fai tutto ne fai tu ne che tolo ye che monite che tau tatari con i posti tongandi fo tu a con ka che tau nga o empower implement o quattro tutto ni con le gate tau tari che monite per te ha o te uola che per tau te nga utai o lo tonga fo ha o mare che fo noa a to con me con il ma tu che ka na tau tu ana ko ni ko na fai pe tala no ke ai ko hinga fo ke
Ko ne to tai mini ko smahino ai foi to ta hai ta we pe ko K0 ia ai ko pe ko smahino ku no foi feito u malo pe ko ka to ka ngau ko na ngau mo na tolu hange ko ka ngau front liners ko ni po ngai mo ko police sotia I malai wa kapuna o mahanga matolo ai na tolo quarantine ai ko neongo o mahino pena na tu me malu pena tolo pena tu e ngai mas mo me malu he na fononga mai ko o mai ko ka pase se ka mau ke ave pena tolo o tu make ke o de na wof mo na family mo community ko nga pena fa fange tau hebe ko haki puke ai ko fo I tuunga ko ia ko osi tau hebe ko osi fa Mavahe I ka to e ka pase se mo ka nga mo ba ko tau tol pe tau fa nga me ka Pacific ko no sila ko ngana na tol fa Mavahe ka nga o ke ka nga o na pena to pena pepe mo fish na pena to nga o quarantine pa na foko na o happy ko to nga ni pe o tau hanga o fai nga ki quarantine pe ame me ka nga o e tu make ke o te na to e feo hi mo na wa fa ma ko fa o sibe me mai pe fe tu na in sta ko fa ha lo to e ai mo to ani ko ho tu o a o ho fo ha ke fa ata e fere le aki e ko tariani ke tutu ne fo noa ya ta pe ya ane me pe e fa ka tangata e me mofo e ko ta ke la ko me ko fa ha lo to ke ta tu me ko ni ke ta mo ya aro ane ki to kona be ko foi a hunga de ki tolo e ko ka tolu hang ka pau te ma vai la si kono fa mata mai ke ya ka pau te ma vai la si e ki lo ai a tolu ka to ki tupu ya kita pe to grava ke mo vete ai ko ki foi a tolu kon tau ki tolo ai te ta te na hoko e ka pai ai e to ki ore pe ko te puka ni ko tau tapu Ki te ui pe ke ngā moika ya ko whiu aki pe ko ilo I muri o wai mea ka te ai pe he whakitania ki mahina me ko tracing aha taimi ai tō ki whi positivi ko ni o aha taimi tō mai ki tua o waha tō mea I tō ngani te tau lava trace I contact ko whakahoko ko me tō taha koe ni whiu koe hoko te pat kato ai pe koe tau COVID-19 koe tau coronavirus testing capacity ko hai ai statistika ko tau iai koe tai miniko mako tō ngā mōi tau me whakaosi pe koe hai mawe taha ave ai tō taha koe ni koe lau ki mua ave ki mua ki he quarantine site in mua e taimi koe tau kamaka koe tau press conference wahawhi lau ke taimi koe ave koe ki maro. Koe whehui koe ki he app koe ki mea koe he telefoni ke ne ilo e whitu ko alga e tuka taha koto o kono moni o maungai ake pe ai manual e taimi koe pe ai fo I standard procedure o ngai aki ai manual system pe ke te o pe ka ngā ue whai hono trace ka ulotonga whai pe si o ke mau time mau tolu mo time Maytech nau IT pe ko ha foi best option ke ngai aki tongani ka koe mea foi o mahino pito e taimini ia o mahino pe sai a app ka ku nau si o wai ki foi option e ua pe tolu ke nau o mai o ngai aka ku mande foi office ne pe nau app ai ko toi ko ki me pe whai ngufua no implement ko mea koe ki he capacity o le app te taimini te nau lava whai foi test tolu ngea o hea e la pe ke pa mau ngai ke mini mo te precho open mo o si nga ben puleanga ke te whakalahi ke pesti ke te lahi anga e lava pe o te owa he tolu ngea o ke whaangia o white se a ka koe ngā oi pe o ulotonga hoko pe whaike koe haka hei whamui mui Taimi koe pe ave koe aki koe a komua ai a komua e ulotonga whaite kai ngā oi timi koe tāno ahi taimin ke nau sio ki te ko through pe he foi procedure mai toi ko follow ai tau tu amua me te ke ngā oi ka koe ne ku maha koe whaiwhainga maarien ke toi sia tamai ki ke nau procedure ke koe ne ton pe ku ave ke ai tō tahe ke
ke foi patient zero ko ni na taha i tau kau frontliners na ofia to be contact ki to taha ko ni to kau be mo na to ri quarantine para taha to be Ono mo ni foki o koe tau procedure tau tolu koe ke tonga taha ia ofi. O to o CIP procedure wa koe ke tau kau frontliners mo na PPE ke o te whawhengu kuna ofi. Ke na keep a physical distancing. Ka ku koe precaution o tau quarantine be tau to. Ka koe mea ni o maho ngai si ofi koe po kai na heka whaitaha mai me tamu koe ni he pasi mo e waka puna. Aia koe whai kau tama koe au ku osi trace osi ilo pe ia. Koe ni ko ki nau tolu e toi ki Tau si. whae ngono ki si ofi. Ka pai whai ko hata hai puke. O mahino koe whai kau tama koe ia. E pihia he case zero. Ka ko tui pe tau whaampe kai ki hoko mea koe ia. Kada kesera te ka pau hanga ko fiu ko ne frau ko so ane ke ta faki ko reverend ko tauta frahala ki mai pe ko ka au ka pau mau hala ko ilo ko tauta ko ma uia he airborne na ha ka procedure ma ke ne whakahoko he tanoa po mo mawapuna ke ta faki ko ni ko reverend ko tauta pene whakahoko pekin Aia koe inga poke o kipe o mea koe ni koe tau whakakau o mafola ea. Aia koe ngai procedure ka tau koe ni mo tui pe o mafola ea. Aia koe ke pehe ke uhinga pe koe physical distancing pe kau ka tau pe procedure. Koe hui wau pe uwanga patako. Koe whehu i pe koe kau pasese o toko wangi au taha nima. Pea mo kau ngā ue o koe ke ilo tuka hawhika. O koe to taha pe ma o ni ko osi ha no sini ko to to wangi au taha nima. Koe Pea ma me to taha so. Fe pe na kau ngā ue ko ni koe na e kau ki ono tari koe bata. Aia koe matui foko koe mea koe incubation period. Aia pau ia ke ka pau wahataha e kau ngawe koe ni heni. E sivi pe tau kau ngawe ta tol hono time to tonu. Ka pau ke hue waila siki loto o ki multiply ai o tupu ai pe to positive tesi ai he kai ke kon moni ka tesi he kai mini ka ha tai positive au ton ke fa test ki na to o sa ki foi a fi o se incubation period ko ai covid pe ko me ta fo ko mo time ko na o fa ma fola he ke la vai ke na fa ma fola pe tai mini ko inga he ku o te ke tupu e vai la sia na to ai pe ko me Palemia ko foi a honia ki he monite o kapau ne hata he pena kai ke ne tui e hono mask he tai mi ko na e mala pa puna ai kai hue vai la si ke e tok tu puia tok asia wi ka hau Ka hai e lo ai taimi na to ma mai ai ngo ka mi musima. Ki he to pa ai baka. I to mai. Pe ko una ko ke pe na to mai baka ia ko ai ma mai ngo ia ko si to e baka pa fai ma we pe mo ke te me ka nga we pe to tana ki mai. Pena e hau pe fo i ongo minusila o ko ke frahi fo i waka pe fai ai pe ngā ue Pero ma ko me a Reinolo me timi ko na na to ki ma to mai me mala pa puna ka wa to apo. Ai na ma mai ongo te ki hoko ta hawa. Ai pa na tu oni ai pe ke ka frontliners ke na home isolate. O te na ka na no fo ma kai fai CV ka o kau pasese ke mahino una negative panau to ki alcohol ai ko ka to ka frontliners ko to na ta hange ka so tia police me ka ngai ma to na e ko le ke na no fo ma ona wa ya pika le ke ma ai ko ma me ko CV positive pena si ave pe mo na to lu ya ka nga we ya quarantine. Bien. Te whoki peki e tu uta me ko ia ai asese ko ni ka whunga. Ki ka mau koe malai wāpuna, kau NDSA kau malai wāpuna, a ka pasoni. Ke haina au e ku whakapuna tō, ka isolate whakataha tō mo e kakai ko e ni. He tau sia tu ka mau lewa pia pōna nge koe pe mea koe pe mea kesi o e malapa pe. He tau tō tāka tō ria ke au e tō ka tō mahino mai pe nā mai vai la simpe i ka. Why take that risk? Ke tari ke mahino mai o ahe tolu, ka tu whakahoko ngā awe kia nā tolu. He nā whokia tūna taka api,
Tama may results tolu ma na to te mo na wati ko tamata ma fola ko ya ai bailasi wo pe ki ai mahalo ai o ane se vea que está moi pe to lai se unga ka ma ko ia que na to kanga ai to ko wania ta ni ma ko eni mo na to que na isolate mai pa mo na to me ngai case ko o lo tonga poco boni vai ora pe wana fe a Mavahe be o kama we te na lava capacity ko ia ai kama we nes ka to kita ki he keisi te a ko e tolo pe ki ai e Palemia o ku pe ai to kama ma ke ai na tolo ka no mai o fa fo mai pe e o text ko ni ki to loi ko en gen monite ka ko he kana o si mate te na to ke fa ho ke lo tani se afin pe ko te ko fai tutu ni whakato tā pepe tūna, te tātou tā te moni te hau siwi o pāua nā tūna nā hau. Pea mo nā tōka pāsese me kau ngā we, ka tātou lockdown ni ai, ko ia pe maro. Koe kau frontline na siya kātoa pe. Kau ngā koe ATS airport, kau polis, kau toke tā mo me. Ko tano ke isolate na to isolate ka to pe na to lu itano toki kumi pe ko tano ape ko kupesi pe ko ha feito ave ke na se ka dama na foko na wapi ka ko imagino ko positive me ko ni o mai ka to na to lo isolate na to yo na wapi ko pe team te na takai ka na to o to ko ni ke shopping mo me ka ko monitor na to le he team me he health ai ngai family ko kau frontliners ko na kau I he for exercise te na fata mai na tolo kau he ko hinga ko a he tolo te tu be ka sia le ne ko anga pe ko fo matala fo ko ki na tolo ko pui api ka pe ka pa na ha fa uri na kau he nga o ko he ke uta pe a fo ki at ko na api koe o pai ke tonu ke hanga he whakauri ka ulaki pena tui maasi whauri PPE I taimi ta tau ta pepe ka pana kai ke ne tui maasi kai huha ki wai lasi ki ai he kai ke lawa he tokatahaya ko ia ke ne whakamafola e wai lasi ki hataha ka reo tupo ki wai lasi ai o mo ui pe hokole vai ko foi infectious person ai ba ki pe mai ki aho ia ai fa pe nima o vai tolu ai ko ho inga ia o ko ai pe o ia o ha o pe e na ki foi trip ma to ke aho ta pe na aki to ko si ko ne pe ka nga we anga nga pe nga mo wi nga ka so tia ko policy na o at pe ko ai fare ia ko ta wa to po ko ne po pule lulu ke na home isolate na uno ma o pit pena to ke na to ka fe tu ai ko ne fai pe ko si vi ko he to pule lulu ma fo ma o gani nai na au na to quarantine ai ko foi chance ko ke tau siot ko pe ne ha ta me he ka nga we o ne te hanga fo ma fola ke ta o ko ke hoko foi me he ke hoko me ko ya ko tu nga ko ke ka nga we ki he ta pepe ke foi to ta ko no positive mando ko ka nga we ni ko sia ko ina to o sia ko ina to pe una o si hu malo ko foi me ta ke fa tonga pe fo no ko ka pese te au e ka nga frontliners o so malo ai ko foi me na ke tau ma ta tol ko hili o mo kai ke fo ke ka ko tu ta mini ko ke te ha ta he ka frontliners e tai hu malo ka kato ai o mahino e ha o bitu pe to ta ko ya ka pa e ha ne ki pu ke ke fu la ya ai ko ngahi fo ngai au ta hanga ai ke malo pa una o si ako e timi ko ya ko ke ave hatimi ke nga o ngai ta fa ko ni ka ta na ke ako ilele mal ko ki na te ha fe e ta na ke o se ku to o to ta ko ni io mo kan ke to ta ko ni ke to ta fo ko ni ma tu ke na o si hu malo ye no si ana hu malo ye a ho hanga ta ula ke hu e fa so september ko faisa te ele ne hu ho ani ana he con aloto o gatopa ai ko ska kato ne hu
Mandoi ko kato e na huhu. O se wike ua me na huhu. Ko a le volo o na mea malu i ke tuunga he kai ke na upuke lahi na utolo. Ai ko foi me ta tau fi maria he to ta ko ni. Neongo e positive ne tesi. He kai ke fuwa o ka tuunga. O ta fo ampe kai ke ko tuunga. E fufu ka tu ta ma ke au pito. Ko ni to hoko ka Palemia ke ka nga. Pito e si o ko ni nga pe ko tau ko ko e si to ani. Nei ai pe fata ka mo e sta mo ki mo ai ke ta wa ko mo ta fu ka ma. La valere mi si la o control ko dia. Ko ne pato mai pe o sna una to ke lockdown le vota le bo le vato le voto le fa. Ko fisi nai ke na la o fa ho pe na te na tuai. Ko ukinga pe a toka nga to ke no tuai ko ne tau lockdown ni. Ki he tu unga ko e ni ko e o tau ia ko ni tai ni mi. E ke ko try la ni ko be no pro to nga ho. Ko from tala e Palemia ko o ku o moni e pau pe tawa ke lockdown ko to tai mini fu tau restriction ko ke o hinga ia o tau pe o tau tai fa mi we are in restriction ma to o tau curfew pe o tau ke ta off pe o ku ke ta off pe ai to lahi ai ko ke pe ke tau tai fa mi ka ko anga mon pe pi we ko ya ko ka wa pe le ya tu ko na gele la na ke ko symptoms ko victima ko na ha fura mo pa se ko te fura mo ko ni na o si u ra ki ku tu o wa pe ko no fa ka mari ke mo ui te ko ne fai ku ka ko fera la ve fe ui ka ko teoria ko foi vai lá se ko alu mo ya ko ke le mate ya ke ki pi ia pe ka ke ya ko ka ngai te fra poto e ta tara noa o ko ko ka pe ku pe ta ta ina ka ko ya o ke pe vai lá se ke ma pe ta mai da ku e fa ma vai me ko ya no pe ya ye ko ala ka ka no no to hospital mate vai lá e fra ko mai pe ka no fa no le tio malo Mone o pito e koe huia o koe whai mea une hanga malu i ai pugelahi moi mate. Koe mea koe ki he taofi e mafola o une taofi pe maha ka peset pe o nonoa. O koe pe ki konga une taofi, ka mone o pito whai lau koe. Koe kusai ki tokanga ke kakai neonga osi ho huhu o pau pe ke tokanga pe. Ai koe whai whekau maho inga ia. Ko ai ko tota ko ni na ia ne contact mo ke se ua ko na positively Christchurch. Ai ko pe mahalo ki ai. O ko osko ne tau press conference e ave detail ai ko ya ke nusila. Ke ave ke na hanga na tolo Tracy Hall he na o mahu inga fo ke nusila. Ka ko tali pe ke lava e tau press conference ko ni ka ho pa tenga ko ya. Kaya kau teke fatonga au pe ko tuanga mai no sila nga hi area of concern ai ko na ia na ke se wa kau toko pe tui na e ofio lai tamo ni Era ka ke ke se no si positivi ke la vi o su to o pe ve to na pa pasi ona tunga ke hu malui ko tunga ka hu malui o ku ke tana ke ai famatala ko ya he mautimi timi ko na po tunga mo i to ki mahino mai o to ki tu faketu ka mo fare e taimini ke ka kai fo te wat ko ngia mo te tau pe ko atu ko fa lo ta te ko kamata ke na utana ka kai na ba na o ke u fore ko lo a ka venga fare de mo fai ki ka kai fo no ke o te na fu ko ho ha te ni ke ka kai te wat ko Ikai ko tu nu ya tu pe ke ya Tonga ko ia ai plele o ke pe i mo fa se sia pa mana ke tau hana na ke tu kilai. Pe ko ka ta ki pe fa mo le mo ko ia fu ki fia ma o te tau fa matala ke mahino mo mo oni. Pe tu tak pe to ta ka so tia na na ka ri ya na ke ka ya no mai ko no ta. Ai a ku concern mai le ba na fa ni na fa no mo. Ai ko ya ko e fe hu i te fo ki te ko ke tau ta. Tela pito o ka toanga no ke lei fa ta ana fai o fa hoba ke ta ni.
E a honi wau ki moni te ke sapateo lele. Ke ku piai hana wha ngata wange koe ku mena ke laki ai restriction ke toko lahi. Como tau fai tutu. Tunga koe mahino ka te au e mawata. Uai koe restriction he tai mini pe koia pe, dei te liriu. Ai hoki pe ano moro e Palemia. O kake tau no moro, o tau o mea koe ke restriction ni o motonga whai pe. Toko te au e whataa. Iyo, hanga mea koe atere, e ki whai pe ia. E o wai restriction. O ia e o vai ai. Kei ke whai pe. E ki whai pe, e tue koe tai. E koe tue koe tai. Kau tau whakata ai a pongpongi, whai e whangi teu teu. Aho sa pate, e ke ope ke lotu. Kau tau whaka, kau pe. Kau ke moni te, ka e halok tauni, e ke te wha o ke lotu. Te tau tantano whono api. E ai pe ngai condition ki e talatu, koe mea pe ne whai. Koe waha tai mea koe ni, koe mea te mau sio ki ai. Ke mau whangi whai ki koia, ke o atu, pia ka koe whai mea koia nam na mau loto taha i pe ke tuku pe ke moni te, koe whi whakau koe ni, ka ku te mae vai la si ka ke te hangi da lawa mea. E fui a tolo ko i. Kai tuang ki atage ka kai fai na fangi i. Pea na toko te ke hu pe ka taka pong pong mo whanau mai. O hu a pong pong. Se ka mau koe he taim te ke hu o ki whai ngata angi ia. Ka pa te ke hu e ki vai angi ha puka. Hanga peka tamakonu puke. Peki te siatu ki tai au ko whaka hoko mai a, ke asmaha me ai ai. Pe mofi pe a, foi no moro pe a, ka ku positivi a. Ai a wai expect, ka toi ngā, e wai te na toi a haki foi toko tāpe ki foi toko o, ka ki tau loto ki ai, ke te aspe he mai, e waka koe nei hau. Ia mea. Ai a koe angai a e tau tuat koe ki ka hau. Kai whaere rei taha ke mea. Palemia koe pituna peu pe fai tutuni koe toi pe a koe tawa a koe wanoa pe fai whiwhare area o tokanga tau pia na tau whakangalo kua whai nga mea pe a hoko hafo i whihia pe community transmission e maha ki tongani kai ke lawa tau e fai tutu ne pureana fituna tolo i ka tau pureana me unia keke kare mo uia kakai o be ke fa tonto be mo fika ka we fituna ki mo uia kakai fika waki tau to ko baro e ngai ya ka ki tonto ya de ko ni fu me ko ni e hoko pe e pure pe me ko to e hoko mai ya nga tau fonoma Koe tāna ki atu pe, koe tu. Koe tainimi ki he aho moni te, o whakahoko ono siofi whakaau liliki au pito ai tu unga ko ia o e ke isi e taha koe ni, neongo o kune mo uilelei au pito pe, koe ke ai ha ngahi whakailonga e ha mai mea teia, pea i e ngahi whakataha ko ia o a o koe ke moni te, e toki tuku atu ai, ai ao whangatuku o ngahi tuutuuni ki he ngahi tuutuunia ko ia ai ngahi whealo aki moe ngahi whatahaanga toko lahi pia moe lockdown ni ai e whakahoko atu ia i he moni te hiri hono wakai i whakaauriri katoa e ngahi meani. Ka koe tuu ka koe na iai e tau mala e wakapuna koe whakawhiewhia nei o siau ai le volo ko ia o e ngāue ai ngāue aki ko ia o e PPE pe koe ngahi mea malu i ki he maximum level. Aia koe le volo tau potaha ia nei o siau ki ai whakahoko o e tui o e mea malu i ki he kau ngāue ko ia i he malai wakapuna ka o mai kau frontliner ko ia o ngāue ai
Ko hono uhi ngā pe ko e taau mai ko ia o e Delta variant e ne taau mai. Ko e tuunga koe ki he toko lahi koe kau ngā ue. O ku tau mau pe i loto whanua i e kuohiri. Hono le wa i mai tau kau ngā ue frontliners ke nau toka ngai kina kau pāsese kua mai mi tō preanga. Oa o mai pe ke tuunga koe tainimi ukai pe kau ngā ue tō lai whiunga i tā noa kai o maa whaka makeke o nau whakahoko no toka ngai kina ai aki nau tōlu ko ia ko North Kolontini. Kai ke ngata pe ai kau ki ai pe kau ngau e whiunga lai whiunga pe ai au nau whakahoko e ngai whatongia i e ngai whare maha ki ka o maha no lere aki e tau hohu malu i pea mo e ngai senta o e mo ui. Pea i e taim ta tau pe te tau whakahoko pe ai whakapoto taha ki hono lewa i lerei ke oua na ai ha alu atu ki tua ki he community ai whakautua ko ini pe i he taim ta tau pe au tau kau a whanua ki he kaha u kono uhinga ko tau ki whanuan ke tau toka ngai kina pe haki keisi si au pito pe i loto whanua i a tau whanua ni kai lava ke tau toka ngai kina lele. Au ka ki Pama, ngi mai ko foi pata, to lai ko au atire bombuni. E ai pe ai fetu wai e hu wai mo to ko ka pa mo. O te ke mo mo wa ke ka toanga, ya mo ko la ke fa nau ke ko le ke mato ke hu wai pe me a. Ia e kau tōne tāme mea ke huhu. Ka pau whie huhu tā. Ka wingai mea whakao koe. Ka kia mea tai whakalao ai. E lava ke whamaino mai te ai tō tāko nani maa koe ni positivi, pe koe tō tāhe tōli, pe koe pāse se nomoro pe. Pāse skeke. So ki whewe mewa ki a siale whanua ke au lahi kau kakari nau lotonga whawhehui mai kau au lahi eke mai ke tama whauri pasi tene kau mo ia he quarantine mau koe tupe te mini koe kakari nau sio pena toke ia ke he lava hu hake ai COVID-19 koe whiwhika ogo ki ai ko whewhei tū i he tānoa o lotonga tuku ai patient zero koe ni he ko unga koe tau sio koe ke tauta mo airborne pa whika tōru koe ki ai o si maus mahino pia me mai koe ai Eiki Palemia ngani pe te tau sio toke mo ni te mai whakau haki lockdown ma koe whiu pe ni ke u businessi ke koe e lava o kei ngā ue ma ui na toke essential business ko ke kau pe mo kau business ko na import mo export ya ko ke kau pe mo na to de ngawe mo mo fare colono ko ya ki no to imagino te monite feo ina ya aula te monite ti te la ko ya kono winga o tau ki o de tau penik pe a hon pe tau close down e te la ya nge me a ya ka tau ki e a o ki imagino an Ko whakauri o kau pe e frontliners e ku he ka whakau tama e pasi. Ka maa ko mea mahuinga pe taimini ke teu e ngai family. O e panic. Teu pe o kume uhina vai mo e mea. He ko no moni ko e lockdown pe o taritari e ki he sivi ka pau e potentially e toko ua pe toko tolu. He kau close contact ko he o mai he wakapuna pe mea na uesia. Paka upea pau e sivi ko e whare mahaki mahi no hao kotoa pe toi ngai patau toki. Ko pe ke lockdown full time lolo until e whai sivi a kau toke tau mahi no ku okay pe. Ai ku katai pe ku kau pe mo lockdown e whalau ahi weki ngai o tu modu. E toki mahi no he monite. E tunga ko ki ai ku hango mea koe nai mea ki he CEO o ku self-isolate mo ngai family. Ko whakaamu ke nau nofpo nau ngahi api. Ai ngai family ko e kau frontliners. Kai takai atu pe team ai health o si tokoni pe nau ngai whema ua nau tolu. Hene tuat ko he taimi newa o ke he monite. Nau mea me foi whau whau se pe nia ka ko mai mori to rea koe.
ki foi campaign le tam le fituna pe hui pe ya pe ko mateo ta pulena ka fitu ka ya me o pe kia e victima ko ya e ave ko ta mala nga mahini pe ko ave ka fitu ke lo ki e fe ua pe ko mateo e fa magi ke na fa ko pe ko mai ko to api ta pe ono to ono ko le ke kagai ke o hu ka ta tolonga malo u putu ko o mai ko me muri he time kana tau time restriction pen ni ko pe tu tun pau ya health ki ai o ko be na tu tun pau o be ki he tapu ke to e fra vai puha preferably ke ai ko fe hu ko ya o si ai standard procedure be health ki ai mo me be mo to re ka ke te fa contact dia unfortunately ka ko reality ya ko e ngau e ko ia ki hano o mai ha sino o hapekia me to apuleanga ko pau ke o mai atuku kolontini i he whare mahaki pea i he taimo Mavahe ai koe ki hono tanu ko pau ke ia i supervisor katoa e foi halanga ia ko ia e toko taha me potunga o e mo ui mahalo na e whai hui ki ha feitu make ka pau o kuiai i na os whai e wakai ki heni ai kabineti ki ha feitu make aia o si ai be feitu make o ka pau e ai ha toko taha i tongani e pe kia me whakautua koe ni o COVID tahiwa ko e lawe koe na koe ke e ke whika aki mo e toko taha e ne nofo ko ia i tānoa ko e toko taha o ku i kohonologi o tapui au pito ke toi huia ki to amhonologi pe aguia e sotia o ku ne siofi au pito under strict supervision au pito ai toko taha koe ni ke uana toi Mavahe ia mehonologi i hene nofo koe tainimi ki mo apea tok whakahoko ai ngā ue ki hono ave ia koe ia ki he senta i mua Ka tani whaka ki i whehui. O mahina me whoki koe tō koe māsese koe ni koe o koe ka taha ia ni i he kau tōni whai hakao. Ka koe ki whehui pe ki he minister koe me i te ki pena i hai taha tū tōni pāu ki he hakao māsese nai whalawa tōni hai wāheta koe ni o kuke i mawholai koe i he community ai COVID i tahiwa ke nau whalawa mai ki Christchurch ki mua pa nau tō whalawa mai ki Tonga ni pena i oangi ngahi tutun pau ke nau tō ke nau i mua hai ahwe whiha ka nau tō whalawa mai ki Tonga ni ke whapapau i te tōna tōhi mai. Koe ahe taha wha. Aia koe kono moni whako e maru osi ovahe tau e taha. Osi ovahe tau e taha kai ke aha mea i Christchurch. Kana osi whakahoko pia pau pe ke ovahe ahe taha wha. Koe toko taha koe nea mea ovahe ahe taha wha. E nei Christchurch. Wige on. E nea anai. Aia koe mea whae koe mahalo pau pe nea haki contact he. Pe moe umea koe. Høvars? Ja. I whehui pe nia koe hae whalawa anga na i whakamatara o mai me i usila ki e pure a ngā o peisi e whai tūtūni ke whaheka mahata e wakapuna. Koe ua pe koe hare koe tiration o e hohu marui pe koe sivi ki a ki nau koe kolontini e whakaaho whakawike. Ono sivi nangu. E tai te ko wati. Ko Stafford aho ko tau contact person ya ko ne tokanga ai folau ko to mai ai ko i Okalania kana aluhak pe ki Christchurch ko nga ke whakapapau i kata na mau talano mata nef na e pai teni te ke mahino ko hata ko puke kana ne os whapapau me be na kakato kato be o documentation sia o ke civ covid le do ki ko nga wa ke sia ko ngai me ko mau sio ki ai ki hoko na kau ngai ak mai pe foki ai sivi tu tolu he ahe wataha ka koe ni ai nei tau ngai ak lele apu mai pe te ke hatau foi case ka koe no vai foi case mai no e ta pupuifo ke tau holoi fo mau sio ge pe ko fa tolu pe fa ka ko fai mo fu pe e ko sivi pe ko tama ko loto Fa os moni chisen ko whewia ke capacity ko ni ai ko tanga mo ui. Ko to ko wanya ta ni ma ko na folau mai ko. Ka pa e pu ke ai ha to mo fu pe to ta ni ma pe to la ya. Os ma te teu ai ko tanga we ki ha keisi e fa tu tama ke apito
ma fetu tau pehe beni tau au ko to ni manoa tau puke mo smau ai po ngawe ke na hango keta ke capacity ko ya ko hange ko plave ane nai ko ngau ko to ape whakahoko i Tonga ni hange ko no whakahoko ko ia ngai tui o ngai me malui mo e whakahoko e kau frontliners ai ngahi ngau ko to ape o sia ko i make au pito ki nau tol ko hono o hinga ke o ai e mau hataha ihe lolotonga ko ia ngau ihe kolontini kai umaafo ke tu uta mai ko i malai wakapuna ihe taimi tatau pe hono ako ikinau tolu o kapau e hoko ha ngahi keisi tongan os iai pe tau whare mahaki aia ko mua kene toka ngai kina ai tokolahi fe unga e mau i tongani pea o os iai pe ma teu ie e tau whare mahaki mo ngahi nau fo o iai kene toka ngai kina ai tokolahi fe unga pe i tongani aia koe hange ko tota ko ni opma o koe ni o ku ikai ke ya no ngahi fra ilonga ya ona pe ko hane ngai science ko kakai pe ia now no fo pe na tol ngai hotele pe mo ngahi feitu upe ia o ikai ko fare mahaki aia i tongani e malava pe ke no fo pe kakai ia ko ni pe to ka ngai kinat kinau tol i ngai feitu upe he ko ki Fia pia ka pau e haka tu unga patu tamaki. Ko toko fia e lama me ngā ue a whare maha ki o peita ki a extreme. Nisi. Ewa ke wana ke ui sa koe whiwhipu ka nai a kono mone nei mamani a koe kia whanua i mamani. Tene lawa o matua ke COVID-19. Ka koe ki tonga ni o ku hangpe koe mea Eiki Minister. Ka tau pehe ka pae puka he toka te au. O tau expect ko peset pe nima e fupuke lahi. Ko peset e hongofulu e ki puke lahi lahi. Peset e walu nima. Ke kake nau fupuke lahi nau tolo. Aia e tipen pe nau level pe aiko ke hanga me Minister e ti tau la pe ta tolu ia o toka ngai fo i toko peset e walu nima honau api. Koe ka hapalo Palemia ia. Te tau la pe ta to ngai fo i peset tahani ma o ki me puke lahi lahi i tali ai kem. Te tau la pe ta to ko ngai fo i puke lahi o pito la pe o tau i mua. Pe ko o isolation water fare maki. Ai ko ngai fiema o faka e potunga oea e lava pe ia o atep ki ai potunga oe pe o fai ngofu pe mono o mai mo timia me muri ke to ko fisi nai na mai pe timia me muri o langa fare maki fo. Ai ko ngai fiu pe ia o flexible o pito pe tu ai potunga oe pa. O tu ko ngai me kai fai ngofu pe no fai tos. Forse bene, se hai un teoria per waki ya taimi i tongani de enforcer ki tau tui e mask ma ua ko ki ai nai foke a lave Eiki Minister ko nga moi e to enforce pe mandatory vaccination kapaya taimi tunga tau fonua o i tau emergency o tau wofi nai ki emergency ko ia he case taha ko ni Ko ko maske ko ston ke kamata pe no tu yona ko me maheni pe ia kuna ta os kamata mai pe fokta tol ka ma ko ngalo pe me ko pe ha pe me lava tu pe tu ke malo ka ko me ko ki he ka pe me ta ko mandatory vaccination tali pe emergency ko to ko pe case ko ni e ka ke te fe ma we to la yang e ka hu fe hu we to dai ma ko ta hae foi me ma fu am ka pa fa nge fa lockdown ke ka we ka kai ko hu malui o ka fa tap tap pui ka ke ko hang ko me e Palemia e to fa no confirm me monite ka ko me ta hae ngai me ma fu am to e ko ni ha we fa ke ko ni fa ka ka Tonga ko to ko va ta ha ke fa mo hu va ta Tá, bem para mim agora, quando pega jeitona, eu que falar que ia ao é bem América independent day. Que tá bem simplesmente e tongani quando botou COVID tá riba. Tá corona day.
next week tau tui ka ato le tau whai mea ke tau pou le mea kono ke whai ai ke tau te ka a mea ke whonua ke awha whonua ke tau whai a ngā ue whakahaha o tau tui ki e kuhu ka tau tui ma tau te wakula ka tau ai ha mea mānawa kofu nima ka tau tau ke lau a peta ke whai o mai tonga no tau pou ke mea kono po whai mai kari mao Ko tui maha ko tau Meri? Ko tahai e ngai ka veinga o ko whai hono si ofi ki he wike ka hau. I e taimi ko ia koe ke whakahoko ai ha lockdown e malawa ke ne whaka ai huhu malui. Ai ko huhu malui e kei lere pe ia. He koe tu he taini mi o whakawhiawhia au pito e ola. Pea whamalola ke ho Eiki mo e kakai whanua au tau i he peseti e walu ono he taini me tausi whika uloaki. Pea peseti e ono taha ai tausi hono ua ki he AstraZeneca. Pea ko e tau whanau lewa ki he Pfizer o peseti e whahiva a tonga tapuni. Ai ko peseti maulunga au pito pea ko oskamata mo e ua o ko awa e ua peseti e ua fitu. Malo. Ko whamalo atu he lava lere e tau press conference. A te whamalo ki he tanda Eiki Palemia. Whaiwhekau toke tāpua iwa tēne toa. Ka mai ongo Eiki Minister. Whamalo atu ki Lord Philakepa. Ka mai Minister ako, ne mea mai meitua. Pea whamalo lahi atu ka motole kau media. Iho mo tokoni mo tau whengau ak whata. Pea mo e pureanga. Ko kore ke tau whaos. Te utoe kore peka seare ki ne whaos e rewa e tau press conference e whiawhini. Malo. Toa mafi u kai ke mau fiu he hangat ke afiona. Mau afio mau kawe i peo kai ke mau lawa mea. I he whanonga koe ni ka pa kai ke kawe afiona. Tāpua ki mai ki Palemia, kau ho Eiki Minister, Lord Philakepa, mo ki mau tolu kotoa kau whaiangongo, mo mea heni. Kai kelesa Eiki, ko si suklai, sa whalahe o tua, ma wheo e lau maile maani oni. E no fo ia e te ki mau tolu, ahoni kau nahili ka whaipata ngata. Amen. Lava ia kainga e tau Polokalama Mavahe koia. Ku o atu he ahoni, i he angalere koia. Katarina tohi pe mo e FM87.5. Lava ke whakahoko hanga tono atu pe me Tonga Eiki. Tau Polokalama koia ko e fuafua COVID-19. Ku lava ke tu uta i Tonga, ku iai e tokotaha. Ku whapapau i he Palemia, pe mo e konferenisi koia na mo toki whanongo ki ai, ko iai e tokotaha, ko positive. I he toko wangeau tupu koia na nau wholau pe me Christchurch ki Tonga Eiki. I hene tuu reba koia ko pray ke le ko koe ko au ai COVID-19 ki Tonga pe ko tui koe ku osi mateu teu pe ai konga lahi ko lahi ka inga o kuna huhu. Pe ka ngata ai koe konga whoketaha ke whamanatu atu pe ko tau ki kofro pe ngai mea koe ni ku hoko. Whamanatu atu pe koe hange koe ko mea kia Palemia i he moni te e toki tukumai ai e he pureanga koe ha ai tutu uni ki hoko atu. Ko ha mea e tutu uni ki hoko atu ko ia pe miheni ihi koe ni pe mo mauahanga he sivi na ato iai pe hani ihi o ku ikai ke o ku toki mau he COVID-19 no positive e nau sivi ka kuhingana i kai ke mau ia e he no sivi koe ki nau tolu i he motu saute koe no sila ki mo koe ke nau wholau ki Tonga. I hene tu pe he rewa koe una mo whanonga pe whoki ka inga ki he whamatala koe ku o mai koe tokotaha koe ni o ku mo ua hano sino i he COVID-19 koe ke ha mete ne o ngoi o ku o ngoi malohi pe no sino o naia pe koe ke ane mau ia whakailonga koe ia o e COVID-19. Koe konga whae taha ko loto ke koe ngā ku wau ai mahakin ki Tonga COVID-19 o loto ki whamanat ke te imotolo o kai koha luma eni o kai koha mea eni ki hange ke whaia ha mā i he COVID-19 koe maha ki whakamamani lahi eni o hoko pe koe ne au koe ki Tonga
o ku kai uhinga ia ke ui aki ki to taha ko ni pe me family ko ni nga ko ke whakaloma aki ki nau tolu ka fia ma o ke ngau e whataha e whanua o pou pe mo whetoko ni aki ke ta ofi ke oana atoe alo e mahaki. Ko mea kua o whai ke whiwhiri he tai ni mi ko toko wangea tupu ko na e wholau pe me Nusilani ki Tonga he tai ni mi kulo tonga kolontini. Ko toko whihe ki nau tolu o toki asia he CV positive hange ko toko taha ko ni ko ke ilo taha ki ai. Ko toko whihe tiki nau tolu na e wheohi mo toko taha ko ni ku o CV ko ma positive o ku ikai ke fulo ko whapapau i ka ku o si whahape e he toketa e CEO ko e patunga e mo ui pe he foki ki he pe nolo ko he whewhini o ku whai hono mui ofi ki nau tolu wa o ki he whauri pasi me hafua whenga i ke ta ofi ko ia mahaki. O tu whatu ta maki foki e tu ko ni ki Tonga ko ngā koe ka front line o koe ka ngau e kastomuna na i mala wakapuna o taritari ki nau tolu o whai koe ngahi ngau e whakapepa o koe kau toke tā me kau nes pia koe ngā kuna osi foki ki ho nau ngahi api o ki ho nau ngahi family ai aku lahi lewa ngahi mea o ku totonu ke whai ke ai ngā ue ai patunga e mo ui ke lava whapapau i he ikai ka ahoware pe ko te mafola o lahiangi he ikai ke te alu o pe he ke vave ene o ko ki Tonga. Hange ko ia ko whehu ia ko ia i he konferenise whiawhini ko e hae capacity, ko e hae lahi e iwi e malawa e he patunga e mo ui ke nauhanga o toka ngai. O ka pau ko ia ko tuu ko ia e toko uange au tupu ko ni ka iloangi ku mauai ha toko uange au pe toko te au pe toko ni manoa e lava nai e patunga mo ui ke nau whahoko ai ngā ue ko ia whia mau ke whahoko hange ko wheitu ke abina tolu ki ai ko ngai whehui katoa ko ia e toki lava e pure anga o whama ala mai ia i he wike ka hau hange ko ia ke whehui ki he lockdown o ku kau e tala noa ko ia i Tonga he tai nimi ko tui tau tolu morini ho mau tolu Nusilani ku mau osiyanga he lockdown i he taimi ko toa pe ko ngai whanua ia ko ke te lockdown nau tolu ia ka ko Tonga he tai nimi ko mata ke nau whakau ki he lockdown ko ia ai whanua o ka pau ea o ke hatu unga e fie mau e pure anga e Palemia pe me pure anga ke lockdown e whanua. Ai kone tu ko ia toi pe fo ke tau ke tolu ke tau whiri pa ku nau hanga naki atu ke tu unga ko ia o ku ia i lewa ai hoha aki ai kakai e whanua. Ko mea lahi o kuloto ke whai atu ai whakaosi ko e tau Polokalama he ahoni hangi koe na e kore he Palemia o te mou o rewa te mou hoha a rewa o te mou panic ka mou whakaukau whalelei pe he whai pe he pule angaha nau lelei taha ke malu i ki mou tolu ki apina ka pau ku ke i Tonga i he tainimi o koe ke uhinga nia ke mou hatonu mou tolu awe kotoa whare koloa ke osi ke mou api ko ngā ka mou wahe lelei pe ko atu awe tolu ke mateu teu ai hao welfare ke o family ka ilange ko lockdown o ke whapapau i o ku ia koe pe ku lava pe o family mo ui i he teu koe ko ke whai ki te mo tolu apina ai a ko tu ui he taini mi o te ke panic ka mo tokanga tuangi ai COVID-19 ko na ku mau pe ku isolate wa Mavahe o si ai ka ngā ue ki ai e whare mahaki ke nā whahoko koe ki totonu ke te fu panic koe i he COVID-19 ko ia ku o si tongana ku o si ai toko taha ku mau ai ku ai kau ngā ue nau toko ngai ku ai sotia ku ne hanga re ohi toko taha ko ni ku ai kau toke taha nau toko ngai ai kakai ko ia o ku isolate ko tui ko ngā ue totonu ke tokanga koe ki ai ngai mātua tokanga ki he welfare ho family tokanga ki ako i ho family ke nau kamata foki o ngā ue ake whano mau pe ni ma ko fonga ia tene lava tokoni atu ke te mo tolu ka lava tui e mask o fema o ke tui ke malu i ho ko habe me te ke lava fai ke malu ia ki ho family i tu apeia ko nga he neongo isolate ai ka folau atu ko ni ka te ke lava pe ko fa hanga we ke whapapau i ka lockdown ia Tonga na pe tāpuni ko toa ngai whare koloa mea kai e koe beha mea kai whiunga ke mo ui ai ho family pe ka pau e whainga maari e whakai ai ho family ke mo huhu malu ko tui ko osti taimia tau tala noa pe aonga ko na ke keuri pe ko ia ai huhu ai vailasi i he huhu me hafua ko mo sio pe ke toko taha ko na puke os huhu malu ia pa kune keuri pe mahaki pa ko mo oni pe ia
ka pau te mo wakai ki ai, o koe ke asi ai o puke. Ke mālohi pe no sino, lava e he hohua malu ia, ke o ana amate, pe more ene mo ui. Ne keri pe mahaki, ka lava malu ia ke o na more ene mo ui. Ko iai, ka whainga maari e ho family, ave ke huhu ho family, he tokonia ke te koe, mo taimi ko tu utai, ai mahaki i Tonga. Ko tui mahala koe konga la lahi pe ia, hulawa ki whaosa ke tau Polokalama, mahalo apito ho mo mamata mai ke Polokalama he whewhini, ka toki ai piha update, te utok whenga, ke toi whakahoko atu pe, ke te mo tolu, ka mo mea. Kalama